Kementerian Pertahanan Rusia, Jumat 25 Maret merilis video serangan terhadap pusat pelatihan militer Ukraina yang digunakan untuk menampung tentara bayaran asing. Serangan itu menggunakan rudal balistik jarak pendek Iskander-M. Rudal jarak pendek Angkatan Darat Rusia Iskander-M menjadi senjata andalan menggempur jantung pertahanan Ukraina ketika awal perang pecah pada akhir Februari tahun 2022. Rudal itu telah digunakan Rusia secara ekstensif. Bahkan Pentagon menyebutkan sebanyak 100 rudal diluncurkan hanya dalam jam-jam pertama pertempuran pada tanggal 24 Februari. Rudal balistik jarak pendek Iskander-M yang dikenal di Barat sebagai SS-26 Stone, menurut angka resmi, memiliki jangkauan 310 mil sekitar 499 km. Jangkauan rudal balistik Iskander-M ini mampu menembus berbagai wilayah Ukraina. Передо мной была поставлена задача по огневому поражению противника. Выполняли мы ее баллистической ракетой. В ходе выполнения задачи было поражено здание, в котором располагался иностранный легион. Так как была применена фугасная проникающая боевая часть, здание длиной 60 метров было практически полностью разрушено, и противник был поражен. Есть гордость, потому что Родина доверила такой мощный комплекс, которому, можно сказать, нет.